Mugana kali ajahi. Wamekwama kidogo. Wamekwama wapi? Kiada. Kiada ya Mambatha. Oh, me Mambatha. Yes. Mekiria tiriri. You see the arrangements. Nani andu maikagite tumia kare retirees. Oh, Nethuria ni yarangu. Ne waki ne wori ongi. Yes. Marakira na atumia yao ri. Ni mama igeirie muno na ni othukumi. Me athuria te ni ukora indo mandikagia mutumia. To no matietikagia ati ni mekwa ago ciananga. Yes. And the women were bright enough to know mundu indo cio the iko ni urehokerwo ri no cinyagio kundu. Yes. Rĩu nĩ mauga nĩ maikarairwo nĩ atumia ao nĩ kũheo indo ciao na gĩthimo piecemeal. Yes. Na menda kwendia kĩndũ no mwaka ũhoro ũcio nenehe na wambĩkĩrwo cira. Yes. Rĩu rĩ he ikondo Karia Njahi aragethire wega atumia mathiete gĩikaro gĩa thikũ ithatũ gĩa kĩũngano. Yes. Marona mburuke roka irahutia ikondo wega. Yes. Ũguo ko nĩ marimaga ikondo wega ĩrĩa haci. Yes. Marahutio ikondo wega marabangwo kĩrĩa marabangwo. Yes. Karia Njahi rĩ mena mũnga wa kineweri maya na rĩu atumia aya rĩ matigũtũikara gĩthemba kĩrĩkũ matigũtũikarĩra gĩthemba kĩu. Yes. To tũrete kũrũgia mwaka rĩ tũrarũgĩra gĩthambo. Oh, nĩ agĩthambo. Yes. Nĩ tũrũgĩirie mwaka gĩthambo mĩaka mĩingĩ. Yes. Atĩrĩrĩ mĩaka yothe ĩkorwo ĩhanaine maitho-inĩ maitũ. O mwaka no ũrĩa ũngĩ no ũrĩa ũngĩ. No ũrĩa ũngĩ no ũrĩa ũngĩ. O gĩthambo kuma 1970s. Marauga macenjie rĩera. Yes. Mathi kũndũ gũtarĩ macani. Na tondũ mũnga kanathiĩ Mambatha rĩ nĩko karendeirie Karia Njahi idea rĩrĩ indo ici wona rĩ nĩ tũharũrũke kĩanda twenyũre kĩa Mambatha wetũrĩre kũndũ kũu nĩ njũĩ kũndũ tũngĩikara kwĩ mũkawa wetagwo Harambee Wayside. Kĩno wa Mambatha tene. Makinya kũu marakorwo na mũkawa ũcio nĩ wahingire. Is no longer in operation. Yes. Marathio kũrĩa Mũtuapa mũndũ wothe mũĩ kũu toĩ Mambatha wega mba kũrandi kũndũ kũrĩkũ. Mũtuapa wa papa. Yes. Marathĩrĩrwo mũkawa wĩ harĩa beach ya harĩa Mũtuapa ĩtagwo Copacabana. Nĩ he beach ĩtagwo Pirates ĩrĩa ĩ harĩa ũtanakinya chance. Yes. Ĩtagwo Pirates ĩyo nĩ public beach. Nĩ kũrĩ Jomo Kenyatta. Nĩ gũkĩrĩ ici cia thũng'a Miriam na Serena Beach. Rĩu ya harĩa Mũtuapa ĩtagwo Copacabana. Yes. Marauga magũthiĩ Copa kau. Yes. Marakiuga nĩ sawa hothiĩ Copa. Na kũndũ nĩ kwahiũha gũkũ. Nĩ kwahiũha. Bahati rĩ mũnga tondũ nĩ koĩ kĩanda rĩ nĩ karaheanĩte requirement mũndũ akuue kĩnyatha. Nĩ maĩ na kĩnyatha kĩa rĩrĩ mĩbuto ya gaki mararenga. Kĩanda wa iru. Yes. Kũrĩa maronia nyũmba rĩ no hau hakuhĩ na bici ti mũkawa pasi nĩ ta mũndũ ũkombithagia bedsitter ciake aramenya no maikarage kuo to gũkĩrĩma rĩrĩ thikũ iria mekwenda gũika thikũ iria makwenda kũhurũka kuo marĩrĩaga ngo ithatũ o mũthenya. Marakena mũno. Arauga sawa nĩ kũinĩra ikondo rĩu. Wonderful. Ũrehetwo gũkũ nĩ ikondo. Iguna nĩ rĩrĩ tũrehe. Katũrĩona mĩago ya iguna. Mbeca ici itingĩtũra igũra ya Macy Jam. Na kũrĩha mabetinarĩ. Hana. Nĩ twĩtũrĩre. Mwendia kwanza patia mimi Kenny mburu mbili. Kenny mburu. Itoire kũ. Kidogo hizo hakuna babu. Kunywa za kawaida hizo. Wewe kunura. Tumetoka Githambo. Porori wa irio.
Githambo wapi? Githambo kiko Murang'ani. Mwana kabisa ni watu bara kabisa. Ya karibuni basi kuja sherehe yangu, kuja biashara. Tumekuja ndiwachilia. Ni ikono le atorehe. Tumeletwa ni nini? Avocado. Bro hapa zaitwa parachichi. Sasa huyo pararira. Si pararira mzee jamani, sema parachichi. Jamuyo. Bora mnapatia ikondo jina mrefu hivyo. Bro hii parachichi hapa ziko bei kali sana. Zenyunga ni zipi zile? Setu ni hashi. Longo mele tiangite. Kwanza nasikia hashi bana hapa moja karibu 50 bana. Ndio utakuwa kileta hapa. Yes. Sasa wewe ndio sababu nimesikia unaongea mzuri. Wewe ndio utaonyesha sisi raha ya hapa. Na Mombasa mnaishi vizuri. Mnaishi sana. Hata hakuna mtu naongea baya. Sauti yenu yote iko chini. Sisikii mugudhuko. Hakuna ng'ombe. Kali ajaye huko ne kuona mundu ratu na kuanirio ni thenge. Na ndorome itare hakiri. Leule. Mara kwa hiyo huetago alili. Lakini mimi wazee wangu nitawapanga kama mkuja raha basi raha ipo mwenyewe hapa na mtoa papa. Hapa raha mtapata bila karaha. Jukiro kinene kia miago. Yes. Mara dhero bere daya. Mundu wa tukutuku. Mara mo commission. Wako maferi around. Mera uko na kimbao ya private. Private today. Sisi vile mtaniambia mimi baba zangu hapa mtaka kwenda wapi mnaniambia nafikisha kabisa. Unaweza kutufikisha Fort Jesus. Ndafikisha kabisa. Hakuna mali bajaji ndi bajaji. Tuku kiadashi to bajaji. Kiadaita kwa bajaji. Bajaji hakuna mali yendi. Mlipe tu. Tupeleke Fort Jesus tukaone Fasikonda kama. Unapeleka na ngapi? Sasa hapo mtafanya mataka kutoa na wangu jarafu na urudishe. Ndio tupeleke uturudishe. Sasa mtafanya 700 hapo. Hapana, hiyo ni mingi. Hapana, hapo Mombasa bana, hapa vitu havina bagini mingi. Chukua 500. Wafanya 600 basi twende. Netoke dhie. Ingieni bana. Bakora za nini? Lakini amekwaje. Hapa bana kofia mlizozivaa mtazivua tu bana. Joto hapa lingi sana. Wewe peleka sisi. Leo mwana jo atukutukule. Ngona mona ya miago. Ndio na watu raginya bisi. Basi mwende muogele. Akamwira andu mathia haha. Yes. Thia haha. Haha tire hagio. Hata hapo mnapoishi tutafutia mahali pazuri zaidi. Pale mnapoishi bana. Pale hapaishi watu wazuri. Tutafutia mahali mkae yake mkae raha starehe. Msahau Githambo chenyu cho kusema hicho. Runoko monani ana ready. Ni akomethera. Na maraki mwe requirements. Sisi tutaki ndogo. Hiyo mbio. Tafutie nyakenywa za Dhweri. Ati nyaki nini hizo? Nyakenywa. Malika hii yetu. Malika karimbu hii yetu. Mutu at least tunaongelea mambo ya pambana. Uno alikuwa hende hapa bana. Mara getheruo miji kenderi. Ona matio ndo bayada o baikarathi mama tugena maririo Githweri na bajaji ihore. Yes. Umuga to niko kamo bada kano kale mwe. Amona kale ajae. Oi. Muri au na Thweri yaku. Toikaira wega muno thutha. Sawa. Kae gundu guku kwi miaga miega atia. Na ni waigua no ri we kwaria wega cio ria tunengena girongo.
Leo mkawa mara twalio ni modo wa bajaji ni. Kwa sasa hapa bei kidogo yuko juu lakini starehe nazo. Alafu pia security iko hali ya juu. Nafaona beach hapa tu. Kwenda pale beach utakutoka na mara moja wampigia tu simu. Sasa hapa mtaka vema mkule pweza, mkule mpaka barakuda, mkule samaki wa kupaka, wali wa dako vitobosha, haliwa mkipenda. Hapa vitu vote vya wazee mtapata. Hata mayai ndani. Mtaka mayai ndani, mtaka ya nje mkatoa sinia, mtaka wali wa dako, mtaka biriani. Hapa hakuna ambacho mtapatiwa. Atengenya biriani. Hapa na biriani mchele mzuri, biriani ya mbuzi, biriani ya kuku mtapata. Maicha noma ya. Kali anja hii. Maondo zamani ndio ungeona Githambo. Yes. We mama umeniambia unaitwa nani? Mimi naitwa Maimuna hapa. Mwenzangu Fatuma. Mnatupulaicha. Mko na sauti kama sawa imbanji. Wewe ni kama Joyce wa mama. Mnanjua huyo? Mnamjua? Ameimba wendo ni olilo. Wa mama ule mlikuwa na Getwalo. Ule. Ora tuvire tariki 31 mwaka ukiruga maikarete haria uo kabisi ni kurari kanirwo ni andu aria me mukawa-ini ucio marauga ni wega mahure nduthuki ici cietagwo fireworks ni gu celebrate riu kurugia mwaka baruti marakiuga macangane karia njahi na munga wake ri waki niwe ni undu wa mucene marauga tutanunuriwa wapi ama ni nini tuhitaji zipige mara 7 shajitolea wale kutoa paketi moja wale paketi moja wale paketi moja. Ninyi mtamnaonaje? Tutatoa paketi 2. Ndio mjue watu wa Githambo tuko na utana. Na tuikoroketio ni ikondo. Yes. Yake leo. Otukoda avita. Nio kuona njata cia gweturira na ndu no kugiriria nio kuona njata cia gweturira karia njahi njata saici wanaona we munga ay ine Rosi ri tondu marakire macoke tariki 2 tariki 1 mara yo kabiro ka mukawa kena ngi 37 iguru Tigiri 37. Yes. Cia. Maroria, excuse me. Kuja ndanditira muthweri uyu. Kuja hapa Mbaniani. Mbaniani ni mucaithania wa thweri ciho na no hiri. We Mbaniani cotara. Kuja cotara. Isi naona ni nyumba na mamukuro. Isi ni sanini. Hizo zile fireworks mliagiza. Ati zile fireworks ulisema mtanunua packet 2 zinakuja 37,000. Hiyo vitu ililipuka dakika 5. Hata kumaliza sekunde. Ndio hizo zilikuwa za hali ya juu. Wale walichalipa zao sasa mbaki nyinyi. Na mwenye hivyo vivi baruti yuko hapa Nkitakambi ansema toki bila hela zake. Analipisha 37,000. Kwani tulilipua pondoki? Ashasema sasa mimi wazee mimi maswali mnanauliza anihusu. Hela mlitisha mkuitisha baruti. Tuliitisha. Si tuliambiwa ni bagiti 2 tukafikiria ni kama bagiti ya Kapagara. Siragia ne mutu. Basi bendo hiyo. 37 nacio ni ciagia go. Yes. Mali haido cio theri. Hali basi ya mara igete cia ikondo beka mathafuri. Matio na peptine hadled. Yakinywa ici mai na cio ciamba cia menyogo irameherera. Iramatoka. Mubajaji arahinga kandarathi. Na bajaji hamera acokio nyororo. Wega. Haba soze wangu. Safari nyingine tena Save number. Kali anjahi.
Okulu ni suole naku. Ni suole naku. Urauga mbere na thutha twina ngiri ya matano. Na tuthiete raji na thaa ici njoka cia kwari. Nĩ iragweta kaundu. Iramuma. Uria tugwika makaria njahiri. Iriri. Andu guku mambata ni mendete ikeno. Tuguthio baratu matheka. Ngino maratu na magatheka. Tuhotherwo tuinoke. Magati nginya street comedy na niagie moko ni kanju maita me. Makihanga mabathi. Uria reverse call atumia ori. Maramera atiri. Mathukume ta arume ari angi. Ona nĩ mbeca iramatwarĩte kĩanda. Yes. He mũndũ mũraita nĩ mũrathiĩ kũndũ kũu. Hii nĩ kuingica na kũraingicanire. Ciuhĩrĩrai marori ma mĩrigo thiĩ harĩa poti. Tũtihe rĩrĩ. Twĩ bũrũri wa ũgeni nyina wa macĩ. Mũratwarwo nũ. Haha ndĩrakĩmateng'eririe. Macemania na mũndũ ũmwe wa rũgongo rwa kwao. Rĩu thaa ici tũraria Mpeketoni. Amekĩirie mbirikabu aramera no twambie tũthiĩ Mpeketoni. Njoke menye ũrĩa mũkuona kĩ. Mũkwambata. Atinda hau nja wa nduka yake tondũ matiga mũciĩ. Mbeca citũ iracirĩire rĩera-inĩ twĩroreire. Ciambũkire na mwaka mwerũ. Ici thweri-rĩ. Acio nanga nĩ kabiri. Acio tiarĩa gũkũ. Kau nĩ kabiri. Na nyakĩnyua ici cia tũrĩa ciamenya nĩ twahara. Na nĩ kwanja ndĩracokire kũhũnga. Ndĩramenya nginya ũmwe onete rũciaro rwa gatatũ. Kenda na 47. Ririkana